Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Wan ganyo, anya di ko nang maipaaramid mo. Ipo-landscape ta tinabati apan dati swimming pool. Kat agparamit tayo ti parke. Kaya itigid, agparamit tayo ti open building, iti apay na iti cottages. Kasta? Saan lang nga dayta? Manipod iti dayjay nga open building, ipasimpata ti dalan nga agturong iti nga to. Dayjay maten nga agparamit ta iti grotto. Anya? Kaya't mo ti agparamid iti grotto? Wen, tamo. Dakkel ti may tulong na dayta grotto. Tapno ad nga umado ti customer tayo. Ngam, sigurado adakkel ti magastos iti dayta ang panggap mo, Warren. Saan mo na panunutan dayta? Tauray dakkel ti magastos. Masigurado. Masukatan tuwat lang. Nakawit kayo magkayaman, sir. Wen, si Mang Petak iti rabi. Awan gayam tao, wano customer iti kastoing oras. When sir, ta nasapapay. Ang sigurado, itong madamdama, adudan tumanay. Kasta? When sir, Melchor, ada plano mi kani Andrea nga iparamid. Para iti pan nakapapintas, kan pan nakapalawat ti parke ti swimming pool. Kat italag kumanangkan ka, Melchor. sir, Kat pangasim, tulungan ko man ni Andrea ang mga sikaso, kan mangbantay kadag iti customer. Kan saan lang amin na dayta. Panggap ko pa yung agparamid iti grotto, iti nga to. anya, Iso nga si kasuam ko man ang bagta responsibilidad mo. Di mo ko madadalan ti panagtalag ko. Ayun ha, nakapinipintas at talaga dahi ito'y aparot. Makapaay-ayo. Hello, Blolea. Hello. Ay na, talaga nga muna tuladan ti may baga. Siguro, nung maamuan ti dadumang adda makasaw aparot iti ayan mi. Ad-adda nga umado ti umay a customer diti swimming pool mi. Kamusta, Karen? Adda kayo, papa? Wen, Kaya't yung akasarita ti parot? kaya't kumot na makita. Hello, Loleya. Naglawag ti pa nagsaunaan niya, papa. Uwan garod. Uwan gayam. Mapan ka kadi agin rol ita? Inton bigatin, papa. Kasta? Wen. Kat, agsubli kayo ija syudad ita? Saan? Inton bigatak nagsubli. Mapanak iti munisipyo ita. Taapi, papa. Ada mapan ko kasarita konsehal. Tay so tinang ipagamang kontrata iti iparamid tayo iti swimming pool. Api, papa. Adaman na ipaaramid yung iti swimming pool tayo? Wen, kat para iti pan nakapalawa kan pan nakapapintas ti swimming pool. Ismael, tamo. Makaparagsak ka mo yan. Dagit aklang langoy. Wala ron. Kaslam, maawisak pa yan na mapanaglamay. Mabaling maglata. Ano di ba kasi dyan nakaturo? Ayun, gayam. Baliktad ka. Anya ako rusutiyan rol mo? Okay, nadamag mo dahil ta. Kasano? Kuna ni Alvin. No, anya ako rusutiyan rol mo? Isumat ka mo tiyan rol na. Katsel tayo. Panunutot pa yan ang pagkarin. Apay, di mo kaya ti criminology? Kamatun na. Tapno akpada ta iti kurso? Ha? Wah, diyan ka na. Kunak no nakasagana kan. Taguyog ta kumamapan iti syudad inton bigat. Pasensya ka na. Sana pa nakasagana. Okay lang, magkit di. Uwan ka yan, Karen. Alakid damakan ka. Ano da ita? Sigurado,
Kung agaan tayo. At adabi kan kung masikaso. At sabay ko matamawat na. Ganaan gusto ko lang ta. Ika rin day ka, Ismael. Naipagmatangkan ka. Singka ti inspirasyon ko. Kat nakasagana ka ag sakripisyo para iti masakbayan ta. Kat kidaw nga, akas na ka kumamat kanyak, Ismael. Ikarit man tayo ta, Karen. Sikamot ti inspirasyon ko. Kat sabay ko ma. Tayo tilagsip ti kasasad ko. Di kanto ko magbalbaliw. Promise, Ismael. I love you, Karen. Damagag man, Ismael. Anya day tatang? Madlaw ko ket, nadagkat kayo adway ti dadya Karen. Ah? Kurayak bambantay kay di swimming pool. Surut-surutan na ka. Kapay. Kwa? Nakadlaw sa ni tatang. Ngayon, pakawanan naglakuman maglibakak. Oh. Apay at di ka makatagari. Kwa, tatang. Di kay kumagpanunot iti sa bali. Talagang amin nakas dyan ni Karen. Ure asino kaadalan mi. Basta, ka-vibes na. Kas dyan ti aramid na. Kasta. Uwan tatang. Iswan di kay kumagpanunot iti mati. Andrea, agidan kami nga gawit kan ni Karen. Ingkamat agen rolen, Karen? Wen, mama. O sige. Ngam niya, ikarigatam ti saan ang mga iti pangrabi nga schedule, ha? Tapno makaawit ka oray sagpaminsan lang ang ditoy. Sige, nukastati ko na yo, mama. Kaya't mapan kayo nga rodan? Wen, iso nga aganos kayo, mama. Sana bale, agawid mo't lati anak tayo ton malam. Mala, mapan kami, Andrea. Sige, mama, mapan kamin. Sige, kat niya, agan anad kayo, ha? Wen, mama. Ay na, maikawa akton inton agadalan ni Karen. Awan ton tikat katuwak. Ngayon sa nabali, adamat ni Blue Leia akad katuwak. Gayang, aldawan. Sigurado, mabisinan day dyan. Ay, inak man kit di pa kanan. Talaga ba ta? Nabit pa lang ang nailukat na ito yung swimming pool ng adon ti umumay. Sigurado. Ito nalpas man na yun. Baga kanyak ni Sir Warren ngayon paaramid na. Ad naman na yun. Yung bato ti customer. At sigurado. At sapol dan tumanan iti kadwami. Ken katinulong ni nga bantay. O, Melchor, adang ka mo dito, eh. Anya ngay, nagmeriendakan. Wan, ma'am. Nasaya at garot no kasta. Kitaan niyo, ma'am. Nagano man yung ti customer tayo. Wan nga rod, isa maragrag sa ka na. Wan ka, ma'am. Nagpaiso ka dito yung baga ni Sir Warren. Nagda ipaarami diyo ang groto, jay gato. Wan, Melchor, kayat ko day chay nga imbaga ni Warren. Kasigurado, at adon tumanin ti tao nga umay, nuad dan day chay agroto. Ay sigurado tayo ito, ma'am. Pasyar tayo di bantay. Ngam ti parikot, kasapulan tayo, ti katulungan tayo magbantay. Wan, may tamot ti nalagip ko. Ay, panagkunak, ado ti maala tayo dito. Sa bagay, At no bilang, malpas tumat ng ti groto nga ipaarami diyo. Ma'am, ako makitawag. anya day ta, Melchor. Di ko may ikaton ni Ismael. Uray, di Domingo lang ang trabaho. At no isupay mo ditang danda, nausaran na nga gadang. Ay na, day talaga yung saan aparikot day ta, Melchor. Di ka madanagan. Alaan milatan. Talaga adyak makaturog. Anyamat ka na ti kastoy. Awan ganas ko magpipiyag. Ni Warren ti pampanotag.
No, apay nga minakasdyan ti inaramid dagiti dadakkel mi idi. Saan ko maakastoy ti kasasaat ko ita? No, apay nga min nga adda dagiti dadakkel apakibiyangan dati pakaragsakan dagiti anak da. Apalak ni Andrea. Ison ti inasawa ni Warren. Ngamno bilang laang. Maayat nakpay ngata ni Warren. Naimbag ka Rabiim Ismael. Kumusta kan? Agi man tayo mawag Calvin. Wen, dadamagit kumakan ka no nakapanunot ka no anya ako ruso ti i-enroll mo. Adan plano. Ano amangan na di mo kayat? Anya ngamin dayta. Komersyo lang yan. Kayat mo? Kunakmatan kan ka. Uray anya ako ruso no iso ti i-enroll mo. Di iso mo ti enroll kon. O sige, makamo ka. Kano tangarot ang mapanag pa-enroll? Uray itong bigatin ha. O sige, no iso ti kunam. Urayin kan tungarot dito balay. Ismael. Sino ti kinasarita mo, Ismael? Dayjay ka di madanakarin? Dakay mo tatang. Ni Alvin. Ket nagtulagan min. Ti papan mi pa nag-enroll. Kastoy, sayang, jak nasambot. Apay. Aday bagayo kan kuana? Wen, adda ko mangarot. Anya kumamo ti bagayo. Ibagat ko makipagnaid ka payla ko makadakwada jay syudad. At no, santa mo't unay ang magastusan iti panagadal mo. Ha? Unang peso niya. Imbag tayong palagip yo tatang. Kinasaritan ako ni Nana Lydia. Ay, anya nga rutin baganakan ka. Ada ka nung nakareserba kwarto, ije balay nga ipapaabang na. Iso ka nung ti pagnaadan mi ka ni Alvin. Pudno ka di nga imbagana daytakan ka? Uwan tatang. Agyaman na. Naimbaglakit din takayat nakatulungan ni Lydia. Sigurado, dakkel ti magastos tayo ti daytang ipapaaramid mo, Warren. Di mo pagtanagan ti bagasto. Para ba? Sadakkel mo tayo may tulong tayo para ipaparami. At at nga umato, sumarkay. Sapay ko mangunod. Kaya't ko amat sa dagos. Tapno masikasok ba't nandito ako? Manmano akton na ikaw, Andrea. Apa yan nagsinay ka? Kasan kunang aman manukan kanyagang teknitahin, agadan, agmay may sakyan dito. Ano sa muna? Talaga kasta. Para mo't like ipagsayatan tayo kararamihan. Kas kumay tanak na. Para iti masakbayan na, di managalan na. Well, magkitian na. Wala, saan na rin at panunutan? Mayroon kang tumot lang, Andrea. Kumusta ti panag-enroll yo, Alvin? Talaga ka di nga agpada a kurso ti in-enroll yo kan ni Ismael? Wala na. Komersyo ti enroll mi. Mala, makaambo kayo nga rod. Basta jay ko na, asikaswen yo anaimbag ti panagadal yo, ha? Wala na. Talaga aday tati aramiden mi. Tapara matlaan iti masakbayan mi dayto. Agsabdi ka kadimanan, ije syudad inton bigat, Warren. Wen, ngamdi kagdanag. Tanag sarita kami ni kontraktor. Imbaga ka makamudan iti kanan kan merinda dagiti tao na. Ta inayon konton iti bayad ti kontrata. Imbagam ti kasta? Wen, kat okay lang ba? Maawatan na. Nang runa, kat nakita na nga doon ti umayag swimming. Maawatan na, adi umot lamasi kasoy da. Nasaya at nga rod no kasta. Ay, huwag gayam. Imbag ta nalagip ko. Anya dayta? Inton malpas day ta ipapaaramid ta. Kasapulak ton tinayon ti katulungan mi dito eh. Saan mo pagparikutan dayta? Uray may salang ti alaam. Tadamat ni Melchor.
Kan numay mo't ni Ismael, noon to ti klase da. Kan kasaritak man ni Melchor. Imbagak pa yan, ngay so ti agbalin agwardya dito'y area of responsibility tayo. Kat, anyang iti ko nana. Doon ni sana makatagari. Ngam, imbagak adi na kumadadaalan ti panagtalag ko kankwana. Itilaksit tinapalabas. Anya, imbagam ti kasta. Wen, ngam sana na reta ti panunutan. Idaw-dawat mo kitdi. Asapay kuma, tamalpas adagos ti paparang. Kasi naman di ka malpas di paparamid mo sa Karen. Naglawa adalo sa nalands ko, ko. Sigurado. At ada pumintas ti buya dito eh. Naguna, lumalpas ti partiya niya. Sapay kumaan. Tapno, masukatan dagi ti ginastos na papa. Agpaiso ka din ang paaramid ni Papa, ti groto iji nga to. Wan. Sakit ako. Simsimentwendan ti dala na mapanigay natin. Talaga nga ta. Sigurado. Adun ti tao nga umay agpasyar dito eh. Sapay kumaan. Masyanak mat ka ni mama. Umadanin ti panagadal tayo. Katjakton matulungan. Huwag nga agpaiso niya. Sabagay. Kadamot kit initatang mo akatinulungan na. Kan agawin at mutkit di amin tatama. Yan siya. Makipaglalak ko gayang dalhin. Malam ko sa ng mga gamit ha. Kasi sana ka magastusan na ipamasahin. Uy ano gaya? Isurong to kanyak ti pagnaedan yung kani Alvin. Tatlo pa siya rin kayo to. Anya. Wala daw akong nakababayin kadagiti ka trabakwak. Kat mapan ka nga rodan. Wen, dumbi kagdanan. Nakasaritak man ang ti kontraktor. Ikaw na kanong ti makamoy ti amin. Tapos saan pa'y ngay sungas kasyon. Agyaman na karod no kasta. Tap na sa anak, Amerika. Nagsarsarita pa yung lang ng Warren kay Andrea. Lumakit kitak ni Warren. Agpupong tutang. Amo, iso akas dyan ti ugali ni Jose. Nga dayo tirik na na kanya. Tani Warren pa yung lang ti ay ayatan na. At ang aming mapalim ni Warren. Sana kas kanya ka marigrigat lang. Natadaan lang ti relasyon na gapu iti aramid na iti nadakal na ini. Alam, awan marami lang. Isungagano sa klangan iti gasto yung trabaho. Ipagpagapuklangan ka ni Ismael. Papanakit din ito yan ng itang tikos. Ang mga namakita dakit yan nakatakter dito. Melchor, mabit lang. Ha? Ni Warren. Nakita ka tumantanaw ka na kami itay. Apay, at parikot mo? Uray at naparikot ko. Di nagtupad na matulungan. Apay, kita anak iti kasta. Awan, Warren. Sir, kunako. Nairan na lang ang nakita kayo itay. Kasta. When sir, iso pasensya kayo. O sige, mapanakon iti ayan dagiti agdidigos. Mabit lang. Di ko na. Italagkon kan kati amin. Si kati katulungan ni Andrea. Taman mano akton amakawid. Iso pang asim. Di mo kumamat na dahil ang daita pa nagtalagkukan ka. Mabalin, Melchor. Tatang, saan unang nga doon ti tao? Isungag pa kadakman. Sa dino ti papanang? Inakitan ti kadalak. Ti nangibaga komersyo ti alahat. Kahit pabuludan na ka na iti libro. Ay, oo na imatan. Naitapay ti may sa aparikot ko. Saan nga bale? Adaman siguro may pabulod na tatang. O sige, mapan ka na ron. Kauray siya kung ti makisarita. Kaya mangibaga kaya ni Mama Andrea.
tamasang putak da ka adalak. Ken, awan pa'y kumatinang bulog iti libro ti kabsat ng ibagbagana. Ismael, Ha? Ni Ma'am Andrea. sa dino ti papanam. Ina ko mabumulod iti libro nga usarak to, ma'am. Kasta ka di. Adaman nga rod kidawakan ka. Kat agyaman na nakita ka. Anya day ta, ma'am? Dumakas ka man ija ayan damari Lydia. Ibagam amapan ija balay. Kada napatag nga ibagakan kwa na. Aw-awagak ngam naka-off magtisipin na. Sige. Dumagasak nga rin iti balay da, ma'am. Adda tao. Asino nga taday ta? Mabitlaeng. Naimbag nga oras mo, Nana Lydia. Sikamat gayam, Ismael. Umunag ka Oray sana, Nana. Adala ang papaibaga ni Ma'am Andrea. Anya day ta? Kaya't na kayo kano makasarita. Iswa, mapan kayo kano iti balay da. Ne, itaman pa'y nga ayaban nak ijay balay da. Umauawag kano iti cellphone nyo. Ngam naka-off. Ay, naka-charge ngamin. Wan gayam, sa dino ti papanam. Mapanak iti yan ti may sa kaadalan mi. Ina ko mabulodan ti ibagbaga na kanyang idi alibro. Ha? Sige, Nana. Mapanakon. Tani, umaldawan. Sige. Kat agyaman nak iti imbagam kanya. Una yan. Una yan dagiti agdigdigos ita. Nakapantikan, nakabrada matlatan nga kinkinamat kita swimming pool. Ay pumanawak man langin dito. Ang mga nung ibagadakit din nga iso ti buy-buyar. Nuray ka. Katkatawa dagiti taong nagmerienda di tangat. Iday baga sa bali tikit kita. Melchor, mabitlaeng. Lydia. Apay, sa dino ti papanam. Di mo kaya't abuyaan dagiti agdibigos? Sikamat mare. Mabainak mo. Kita. Nagiti babalasang agtartaray. Kad naglanglangoy. Ay una yan. Sika nga rot ti agbatay. Basta jak kaya tabuyaan. Ala. Inakman pa ijayan ti paro. Nagsubli ako yung madamdama. Amangan no sakto pa ikit diti kat katawan dan nagiti trabahador di construction site. Ala, mapanta nga rod. Mapanak man iti ayan ni Mari Andrea. Kaya't nakano nga may nakasarita. Kastaya. Wan. So amas daawak nga rod. Anya nga ta pinapatid nga ibaga na kanya. Ay, uwan gaya mare. Uray ko na ni Ismael kinasarita mo. Ulitak man nanti makisaritakan ka. Anusam na tako man no makipaglaid pa ilang ni Ismael iti ayan ni Alvin. No, saan pa nga iso ti paggasto akman. Di mo panunutan day ta. Maawatan ka, pare Melchor. Mas daawa. Italangamin anak kita. Anya ti pakasda awam, Lydia. Naglawag ayam tiin pa landscape nila kay mo. Kan, ada pa'y araramidan da building iti abay dagiti cottages. Wan nga rod. Kan saan laday tamare? Adapay may sangar aramidan da ijay nga to. Anya manan ngay day chay. Groto. Anya? Groto? Wan. Iso amayat to ti mapan agpasyar ijay nga to. Agkita iti buds. Wano dagiti mangrugi nga agbatak asabong dagiti kayo. Ta iso ti ipakan kun to iti parot ko. Ay na, imbag man, tanadagit day ta nila kay mo, mare. Wan mare. Ngam, jay laeng tadakkel ti magastos na. Nangro na kat impakontratanan, tapno jak kanumarikatan. Saan pa'y nga iso nga si kaswa? Ay wan dakkel nga agpaiso ti magastos yo. Ang sigurado, masukatan to adagos day tamare. Uray pupuutam. Sapay ko mga rod
Aywan gayam, apay a pinaayaban nak. Ada napatag nga ibagang? Talaga na patag, Mari. Ngamin, kidawag kumaasikan to ti kadwak amang bantay iti store. Kan amok analain ka nga agluto. Wen, No kasta nga rod, si kanto ti agluto kadagiti order renda ang pulutan. day talaga yam. Awan parikot iti day tamare. Mayat kit di Tapno sa anak ka maburing iti balay. Tagmay may sa aktumutan. Mangrugi nga minan nga klase da Alvin. Ay na, agyaman ak nga rod no kasta, Mari. Agyaman na. Kan tapno saan ta maboring. Di agbuya ta kadagiti aglanglangoy iti swimming pool yo. Kasla ko maitay. O, apay nga rod nga agkatawa ka, Mari. Kasano, nakitak ni pari Melchor itay. Nagpartak api manaw. Idi nakita na dagiti babae ang nakatupis nga agtatahay ijay swimming pool. Anya? Ada kasi anak kita na itay? Wag, so api manaw adagos. Takat katawaan sa ngamin dagiti agtrab-trabaho ijay ngato. Ada ka madgayaman, Ismael. Kat, kumusta tinapanaw? Ada ka diti libro na bulod mo? Awan, tatang. Anya? Nay, kung ako man ko na mapabuludan da ka. Naladawak ka naman napan. Binulod din ti kasinsin na. Naitante kong kunak. Nagrigat ka tiyag paadalan na ya. Uray kumamat numalpas mo dahi ta akurso tapno damat ganas na. Tatang, Nga mala. Tapno di ka marigatan. Agpatulong aklangan ka ni Ma'am Andrea. Umutang akpailakan ko na para iti paggatang mo iti libro. saan ang tatang? Sa nabalin ha? Tayo bagamot ni Alvin, nga isupay lang ka ng tigumatang iti libro mi. Anya? Nakababain mo tan aday ta. Sa nabali ha? Tati libro mi lang met para iti major subject mit importante. Isa, di yun pagparikutan day tatang. Nadagiti dado makasapulan. Ipasirox min tulangan ha? Kumusta ti pa nag-enroll mo, Karen? Saan ka kadian nangalay ti pangrabi klasem? Saan, mama? Tada kayo nga rot ti pinampanunot ko. Ibagbag hapay nga rot ni papa nga agawid ak iti apartment na. Ngam imbagak na agawid ak laangin iti minalam. Karen, Pampanunutat namin ti kasasaad yo. Agmay may sakayan tun dito eh. Lupay, adda damang Melchor, kandag iti daddo maakakadwa na akatulungan nyo. Ngam, may mayat matlaan mo adak nga anak yo at tumulong kada kayo. saan na bali anak? Andan tumatan ka doak ni Mari Lydia. Wen ngam asino ay ti kadwam iti rabi eh. Day talaang ngam, saan na bali? Tawan mo ti loko dito ayan tayo. Iso adi mon pagdanagan day ka anak ko. Amok, marigatan ka iti panagbiyahem. Iso nga ure agawid ka laangan iti apartment ni Papa. Itaan to no kasan mama. Basta saan pa nga iso ti panunutan niyo. Ismael, ada ka matgayam diti ayan ti parot. Kaya't kung amin na makita, tamang rugin intun lunes ti klase tayo. Wen nga rod. Inbak taing palagip mo dayta. Iso nga ibakakten ka, Ismael. Dita ko mabaybay ang ti panagadal ta, ha? Sana si katirong nga mangibagay ti dayta. Syakit di Tama sigurado. Into nagadal tayo. Ket ada ka ni syudad. Adon to ti gustukin ka. Ket idaw-dawat ko. Di nakto ko may suksukat ha. Saan to ang mapasamak dayta? Gaputa ay ayatan ka. Karen, Katsapay ko matakas na kamot kanya. ikarik. Ay ayatan kamat Karen. Tilang may bagak. No adan to ti kanito adi tamasikaso ti tunggal may sa. Aganos ta kuma. Wen, maawatak dayta. Sana bali, taadamot ti cellphone apag ginawagan ta. Basta di ko na ka, di nak isuksukat.
sakit din aya. Dahil talat isang kaibagang. Nubilang tamaramid ko ti kasta. Di na ka di mapakawan? Padasam nga aramidan ti kasta. Taag pakamataya. Anya? Pamitadang iti sa ti quarters ni. Kunat na dapat na ti security outpost nga yan na. Sakay ko mata di nakagura. Tatang! Ada kayo mo dito eh. Unay ka matan, Ismael. Sa di naman ang tinapanamaya, na sumip nga tayo. Kinitak lang di parot ni Ma'am Andrea. Sigurado ka ka di ajay parot tinapan mo kinita. Uwan tatang. Hala, hingga nga rin mga nan lumabising ka. Jakpay kaya't timangat. Di kayo pa'y mabisin? Umuna ka latat. Tatang. Ada ka di parikot yo? Well, ada parikot ko. May papan na ita iti panagadal mo. Kan, may papan iti inam. Ay na Melchor, talaga ama ikaw taawan di anak ko. Oray siya ko, Ma'am Andrea. May katnulang itangal daw saan na nagawid ni Ismael gan kailiw ko. Ay na, maasyanak nga rin di anak ko. An-anong san na timinalam nga agawid. Kaya't na lang nga adda kadwak dito iti rabi eh. Kasta ati anak apagwada. Nga maasyanak matkan kwa na. Iso nga ibagbagak nga ure agawid pa ila ang iti apartment ni Warren. Ngam di na kayat. Ano yan? Ay, jak man amukan kwa na. Kita? Nagadupay lang yung swimming. Wan nga rod. Sapay ko taag tultuloy lang ti kinaado ti umay dito eh. Kuwan niya ron. Kahit sigurado da ita. Apaman na malpas to ti ipapaaramin yun. At adun tumanan ti umayang customer. Sapay lang ko Melchor. Ni Warren tumawawag. Mabit lang tasong bata. Makapaapal ti pamilyada. Nakaragragsak na. Sana kasi ti pamilya mi. Marigrigat kami lang arudan. Kasi pa ilang ti kababalin ti asawa. Hanggang saan nga iso ti panunutan ka. Talaga di na kun ayayatan. Awan mabalin ko. Maklon ko dagda. Di lang pampanunutan katag baling nga epekto na iti masakbayan ti anak mi. O Warren, nakawag ka man. Agawid da. Tay nawagan na kaya kontraktor ko itay. Imbaga na dandani kanon malpas ti paparamid ko. Kaya't mapan ko kano kitaan. Agpaiso ka di, Andrea? Wan, jay tulangan mang pintor iti parke kan ti open building. Kastamot ti groto iti nga to. Masaya at nga rod no kasta. Ala, day talang. Kasaritak lang dagiti taok dito eh. Tagrubuat ako nga umay dita. Bye. Bye. Day tamot ti pagbilibak iti asawak. Nagagatmat kiti. Ngam numaminsan, kaslang malipatan nakmatan. Kasla katulungan naklaang. Napatpatag pa yan ti trabaho na ngam iti siyak. Obing pa'y mat. Ngam no apay kasla dyan kung marik na ti bara ti panagayat na. Apay mata. Talaga malmalpas kaya man, Andrea. Napintas mo niya. Wan nga rod. Nang ro na ije nga to. Oh, kita ang ije groto. Nagpintas saan ka di? Huwag nga ron. Agyaman ak. Mala, dito'y kapay nga ron. Tay nakasarita at kontraktor ko. Agsubliak mo't lain ton malam. Anya? Agsubli ka manan inton malang? Wen, kanakababain mo't kadagiti katrabaho. Unay kamatan. Di mo man lang maipabigat. Basta. Agsubliak mo't lain inton malam. So, pasensyakan. Ala, tay nakasarita ti kontraktor ko. Damagag, no alaan na ti bayad ti kontrata.
Talaga marigatan akon iti panagbiyak ko. Oray kumangat no ada pagsapulan. Ngamawan man. Oh. Pampanunutot pa yun asublian ti aramid ko iti balasang pailaan niya. Ada umawag iti cellphone ko. Ni Ismael. Payan. Oh, apa nga mawag ka, Ismael? Anak nga ipatpatag unay ti amana? Unay kayo matanana. Nagsakit mo ti panagsasawa yun. Basal mo ah! Apay nga min nga ipilit mo ti umawag. Imbagak nga rodan alipatan nakon. Tsak maramit ti kastanana. Kung masyanak mo't ni tatang. Isumag sinubyan kayo kuman. Di mo ipilit. Sa anak nga ubing, takastat ibagbagam. Uri kasta ti bagbagayo. Ipatpatag kayo ulat ta. Awan mabalin ko, no kastati kunam. Ngam na siya, lipatan kayon iti amam. Uri kas ni tatang. Awan mo't yamok adag kala nagkamalyan na. Bueno nagbasulan na kada kayo. Naglastog kan nga agsasao iti kasta? No adda ka la dito, ikinabkabil kan. Nanang. Iso ano day talang ti ibagam? Uston, ibagam kit di iti amam. Ngaglilinipat pa yun. Huh. Wisit day dyan, Ismael. Pagburburakan na ti darak. Ay, nadala dito, talaga kinabkabil ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ismael, kapay adi ka pa'y maturo. Rabina. Umuna ka. Agripaso akpay. Agripaso ko nam. Ngam day tamat la cellphone mo tigiga mam. Talagaan na mismo mat ni Karen na niya. Saan ni Karen, Alvin? Ha? Sino na ron? Ti inak. Ngam. Nasa kita lang iti panakisarita kan ko na. Apay, inawagan na ka? Tiyak ti mawag. Ngam. Nagsasakit na itim bagana, Alvin. Apay ngamin. Anya dagitim bagana. Talaga ako na nangaglilinipat kami kanon. Anya? Nagsakit na panunutan. Apay kas dito inak, Alvin. Kaslawan ganas kung nagadal. Ay, di mo raramidan dito, Ismael. Para iti masakbayam dito apa nagadal ta. Isuad din mo ko maibaga. Nga isardeng mo ti agadan. Saan, bro? Rabin, ngumawan pa ni Karen. Itaman pa yan. Napan nga tayo, ayan ni Warren. Awag kaklangan. Tap na sa anak nagdandana. Mama, nasip nga tanak matan. Ay na anak ko, awagan ka kuman. Tani, damagak no nagawid ka ayan ni Papam. Ada nga min importante nga naramid ko. Iso ang nasip nga tanak, mama. Pasensya kayo na. No kastamot lang ang amarigatan ka. Agawid ka na ang iti pagnanaadan ni Papam. Kabailak, mama. Ngam nadantot pang rabi aklasik. Di agawid akto iti ayan ni Papa. Ala, makaamu ka nga rod, anak ko. Mabit lang, mama, ha? Agsukatakpay, tamangantan. Mabisinak nutten. Sige nga rod, tayo nakisagana, ti kananta. Anya ti bagam, Andrea. Rabina. Kinasarita nak ngamin di kontraktor mo ita aldaw. Kat kunana, amalpas ka nun ti ipaparamid mo inton Sabado. Tay talaga yam. Inawagan at matlay tay. Katimbagak na intong Domingo nga itad ko ti bayad da. Awisag tumatidan na dumaray ti maangay a blessing. Anyang iti maisagana para iti blessing. Uray wala nga baboy. Tawisag tumatan dagiti katrabaho at tapno makita dati makagapo.
No, pa'y ngagkarabsen tak ini. Do ababoy? Una yan, Warren? Apay, madi? Di ko saan mo panunutan ti magastos? Masukatan tumatlaeng. Sige nga, Rod. Pasensya kan. Mala. Agawid kami itong Sabado. Maturog kan, taginanak matan. Bye. Bye. Una yan, ti asawa. Kaslawan nararagsakan na ang makisarsarita kanya. Agasan. Do ababoy ti maparte para iti blessing. Ala, makamutitan. Total, iso ti nagdesisyon. Saan pa siya? Awan mo mga. Sa dino nga ta tinapanan na. Kung nagpakada ako man. Tamapan ako ni di pagadalan. Ada siguro iti ayang ti paro. Kita ako dyan. Kung ka, bigbigat akasangsango na ti paro. Daita, ada ako iti malikodan na. Hello, Blolia! Karen? Ma, sapsapulan kayo iti balay. Ngam, ada kayo matngagpaiso dito eh. Mapana ko nagadal. Karen, di mo liplipatan ha? Ibagam tagawid nga agawid da Alvin kan Ismael. Tainton Domingo ti blessing ti swimming pool tayo. Agpay sa mama? Talaga analpas aminan? Wen, doa ka no ababoy ti paparte ni Papam. Anya? Wen, kaawisin na ka no dagiti katrabahuan na. Wen mama. Nasaya at mo't kidi. Numalpasan ti blessing ti swimming pool. Wen anak, sige, mapan ka nga rudan. Tani, banbantayak pa iti parot ko. Talaga napatid ka rin taparot mo ha, mama. Wen tawan mat nga rut ti ubing abang bantayak. Awan mat ti kabsat mo. Amom ka rin. Kaya't ko kumapay ti aganak. Tapno adamat ading mo. Di kay man mangloko kasta, mama. Sa anak amang lokloko. Talaga kayat ko pa'y ti aganak. Ngam, Hapay nga rin nagsinay kayo. talagang saan kan ang maaddaan iti adin. Alvin, umuna ako naman pa ni pagadalan ha. Agdiretso ako namin ni library. Nagsapa ka matan? Inak nga rod ag-research. O sige nga Rod. Sumarono aktulangan inton madamdama. Urahik pa nga man iti may sa border. Agbayad ka na inton madamdama ket. Sige, mapanak nga rodan. O sige. Ay, masyanak matitigayam ko. Naibaglakid din tanaanos latang agadal. Itilaksid ti parikot ti pamilyada. Masapa kami nga gawid ko ni Alvin inton manan. Masaya at man. Tapno makasaritak ni tatang. Ibagak tin baga kanyak ni nanang. Hello. Ha? Adda kan, Karen? Wen, nasapa ka nagbiyahe. Taadamot umay ko aramidan dito library. Kat, gusto nakita ka. Kasta? Uy, apay akas na naliday ka. Adak lang arudan, di ka pa'y naagisan. Pasensya ka na. Nasakit lang amin ti ulok. Nasakit ko na? Apay, Awan? apay nga ruda kasta ka. Saan na dahil tati pagparikutan? Ag-review ka din. Tada ti library. Talaga nalpas gaya maminan, Andrea. Yung tapay nakasarapay lang JG. Mailukat to amin, inton malpas ti blessing, Melchor.
Kaya't masawan at the blessing nga mapasama. Wan, kat inton bigat dayta. Kasta. Dua ka nung ababoy ti maparti. Tada itang mo timbaga ni Warren. Alaan dan to ka no ijay syudad. Bongga nga ron ti blessing. Wan, ngam sa labale, tatimat asawak ti nagdesisyon. Isumat ti agastos. Sa bagay, lagos matla masukatan ti gastos yun. Itanto pa'y kat umadadon ti customer. Iso ano, mamuan dati iparamid yun. Sigurado, ado ti umay. Iso adi kagdanag, Andrea. Sa bagay matkat di ngam amo Melchor. Naragragsak ako man no kanayo nakadwak ti asawak. Ah, Iso ano dato ma? Adamat sakit tinakam ko kankwana. Gapot ad-adang ipang pangruna na ti trabaho na. di kag panunot iti madihi, Andrea. Maawatam kumamat ti asawa mo. Gapot takas jay ti trabaho na. Ngam ibagakan katipod no. Sipod nagkalaysa kami. Manmano dyan naragsak apan nakilangan na kanya. Iso ti may sa arason. No ako yan nagabrudak. Ala, saanan aday ito ti pagsaritaan ta. Ingkakit din dalusan ti pag-aayaman na gitugping. Tainak man awagan ni Lydia. Ibagak nga umay amasa pa dito'y inton bigat. Apa mo na ba nagbita, Karen? Awanan ti klase? Awanan. Uray ka. Saan ka di? Nalpasan. Urayak langan ni Alvin. Tanda pa may sa klase na. Aggindan kaming agawid. Masaya at matagawid kayo. Agkukuyog tayo na. Urayan na kami? Wan. Uray agdiretso tayo ijabalay. Ha? Apay man? Blessing ti swimming pool mi inton bigat. Ah, kasta? Wan. Kat masapa da pa nga umay ijabalay inton bigat. Kadwa na dagiti katrabahuan na. Kasta ka di? Wan. Angan. Haguray ka. Apay ang kasta ti panangkitam kanya. Kas na, adda kayat mo nga ibuksilan, ngam di mo maibaga. Awan, Karen. Apay nga roda kasta ka. Awan nararagsakam. Pasensya ka na. Amumot siguro ti makagapawan. Sorry, Karen. Ada ka magkayaman, Ismael. Apay nga may kaadagos dito outpost ngayon ko. Agsukat ka pa ya. Kaya't ko lang may bagatin baga kanyak ni Nanang, Tatang. Apay, nagkita kayo? Saan? Inawag ha? Yun, ulit na Huwebes na dyan. Anya nga rin tinagsaritaan niya. Dahil baga na ka di, agsinubyan kami. Nagsakit ka pa naman itong Tatang. Ibaga mo, no anya timbaganakan ka. Nagpagpakasyak nagsinublan kayo kuman. Kuna na lumipat mata ka nun. Ha? Oray siyak ng anak na. Imbaga na alipatin na kanungatan. Nagalasang tikas ta ngayong bagana. Iswa masaksak kita na Tatang. Kaslapay kat awan ganas kong nagadan. Apay akas dyan ni Nanang. Hindi na kalaka din mapakawan. Awan basol ko kenkwan. Isuad di mo ibaga tikas ta. Tiaramidam gitdi. Sursurwa malipatan matanti inaw. Nukas na iti imbagana ken ka. Ha? Taga po iti dayta. Talaga nakapangedda nga kwentahin. Lipata kontina. Ay na, nagadugayan dagiti katrabaho mo maintugot mo, Warren. Wen, tag-swimming da ka no. Anyan? Un gayam. Inawis mo kumamat na giti karuba dito ya. Para iti dito yapaskan. Nasa papay ngamin. Ado pa'y ti umay inton madamdaman.
Masaya at nga ron, kasta. Sige. Ito'y kapay. Tayo nakitaan ti luto dapat sa sangwan tayo. Napanmanin iti anyan dagiti tao na. Kas na awan iiliwan na ang makisangsango kanya. Mapanak man laangan iti ayan ni Mario Lydia. Iso laangan ti kasang. Papa! Umay ka kadi! Kayat ka kasarita! Apay, anya ti bagam. At daing baga kanyak ni mama, akayat ko matama kasama. Anya rita? Kwa? Isugaya mapag-aayat ni mama abang bantayan ti parot na. Apay nga gisam kakasta. Kwa papa. Kayat ni mama, ama adda iti kabsat. Uray lalaki, wano, babae ka no. Basta, adaw ang wirin na. Aniya. Hindi ka man mangloko kasta, Karen. Saan ka pa? Talaga nga imbaga ni mama kanyak. Ang kayat na ama adda anak iti kabsat. Kayat kumata pa. Pasensyakan. Awanan iti panurot ko rita. Ito ni Father Ha? Simbang pat gaya man ti gayam ko apadi dita munisipyo. Isuti mang misa. Sige. Dito'y kapay tayo nakasarita, Karen. O sige, maran ka na pa Ismael. Ado ti makan. Adda pa'y salad no kayat mo. Kuston, nagsuga ko, Karen. Uray tsak magkit di ha. Ismael, kita mo. Nagado ti agdibigos ang kakadwa ni Papa. Uy, Ron. Talaga nga, ano ti bisita mo Uwan. Kat agdibigos da ka no, aging gain tinarabiin. Basta ka din? Kastamat ti kunada. Ayan, kita akman no kabaulanda. Kita akman no saan da amanam. Ita, tanapukisa kon tibok ko. Simpak matan tiwig nga usarat pay lang idi balasang nga. Katno talaga nga awan masapula kapag sapulak ditoy. Talagang aramid at mananti inat aramid ko idi balasang nga. Kabaulak pay lang. Uray kastuyan iti edad ko. Imposible at adyak kabaulak. Oy, Melchor. Apay nga adda ka pala ang dito. Hindi ka sumangon Ado ti pulutan ijay. Awan ganas ko. Kan nakababain mo't kiniwaren no makita na ka makipulpulutan dito. Unay kakit din ayan. Ay, sa bali man ti pampanunutem. Oh, Kunakun ka. Ay, sika ka talaga, Melchor. Ramon Lydia. Ibagak kan ti naramit ti asawa kada kami kini Ismael. Apay, anya manan ti inaramid na. Tinawagan ni Ismael ti Nara. Kaya timbagan alinipat na kami. Talaga di na kami ipatpatag ti asawa. Ay, unay matay. Apay, akas dyan matay ni Mari Josie. Dahil tangarod ka. Iso nakadesisyon ako tan. Uray masaktan ti anak mi. Jakon kayat ngagsinubyan kami pa'y ken ni Josie. Napukawan ti panagayat ko ken kuana. Iso na saya at langan nagsina kami. Ay, apay. Talagang nga imbagana nga awanan ti panagayat na kada kayo. Juan. Iso ngagbababawiak. No apay nga inayat ko pa'y laeng. Nailaw anak lagayam anak ya asawa ken kuana. Di ka kumagsaw iti kasta, pare. Ay, saan mo't siguro akasta? Naibagaan nala siguro ti kasjay. Dapat mariribo ka, nakaskada kayo. Wala.
Guston Marilia. Santa na pagsaritaan pa'y na ita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mari Andrea, agpakada kamin iti anak ko. Agawid kamin tani, sumipngatan. O sige, Mare, da kayo ti makaam mo. Ahon kayam. Ipalagip ko manen kan ka, ha? Mangrugi kan nga umay dito inton Lunes. Wen, Mare. Saan aparikot dayta? Agyaman nak nga rod no kasta, Mare. Tani, mapan manen ag klase dagiti anak tayo. Datan tulaang manen ti agkadkadwa. Ay, wen umayak to nga rod, inton bigat. Mama, api ati kay pala maturog. Tantan awak lati amam. Di pa'y matla umay dito'y balay. Ay, kat maawatan nyo, Adapay nga min dagiti kakadwana. Kasta kadilatan akanayon. Manmano lang arudan nga agawid. Ngam no umay dito'y. Kaslawan pa'y panawan na kanyak. Mama? Ure asino mat siguro nga asawa. Masakitan no kasta ti aramid ti asawa na. Kaya't yung asawan. Agsaksakit tinakam yung kanin ni Papa? Saan matkit ti akasta? Sige anak. Saanan aday ta ti pagsalitaan ta. Ala, ingka maturugan ta ni Rabien. Aggahe ka manen inton bigat. Mama, di kay kumaagap-apakan ni Papa, ha? Saan anak? Dinto mapasamak day ta. Gapukan ka. Mama? Maalahin ka maturugan. Sumaruno akton. O sige, da kayo ti makaam mo. Sige, ma. Maturog ak nga rodan. Sige anak. Maawatan nakmat siguro ni Karen iti day dyan na ipagak. Talaga namin ang masaksakitan anak. Napatpatag ti trabaho ti asawa kan dagiti kakadwana. Ngam iti siyak nga asawa na. Apay akas tiyay. Awan met ti amok ang nagkurangak kan kwa na. Nakarin ka ba't gaya man, Andrea? Hoy, jak nakaturok iti husto iti Rabi. Tapay man. Masapul ka di pa'y nga ibagak. Ang masaksakitanak itar aramita. Aguray ka man. Apay anay bagam ti kasta. Apay, adabasol ko. Awan matkiti. Apay nga rod nga ibagam ti kasta. Kasanumat ngamin. Ita ka lang nga agawid. Awan pa'y panawan mo kada kami iti anak mo. Imbag pa'y dagiti katrabaho. Nagmayat ti din ng gayo. Ka, day talaang ti pagsaksakitan tinakam mo. Kasta ka di. Ibagbagak lang tipod no. Tilakid kidawak. Ikan na kami kumamot iti panawan mo iti anak mo. Di na kami kumamot lip-lipatan. Nung linipat kayo, hindi pa'y kuma. Iso di mo mo't ibaga ti kasta. Pasensya ka no rin. Kat, agpasyudad kayo manan. Wen, masapa kami ang mapan kadagiti kakadwak. Ala, mangan kayo pa'y ngarot. Tado pa'y matinabati ang makan. Uray saanan. Saan damot ka nun na kaya timangan. Napsog da iti pulutan ang nagpakpaknag. Ala, da kayo ngarot, ti makamo. Manuti ka sa kulam, Ismael. Urayin pun sumarunon a Domingo a dumawatak. Adapay na bati tata. Nasayat nga rin no kasta. Adaman kidawat tata.
Anya tayta? Mabalin ka diya sa anak nga gawid inton Sabado? Adda ngamin na pataga papanak. Sa dino ti papanam. Mapanak ijayan dananang. Inakmanan kasarita. Anya. Unay kakit din ayo, Ismael. Apay aya nga ipilit mo ti kayat mo. Tatang, Kas dyan lang arudan ti imbaganakan ka. Agpilit ka pailaeng. Amom. Agburbura kan ti darak iti dayjay ngay nam. Iso ano mabalin? Saan ka na mapapanijayan na? Tamo. Di na kan tumatlaan nga sigasuan. unay mo ti kastoy kasasad ti pamilya tayo. Sang kabirok, sang kasang lang arudan ako nada. Madadaal pa ti linangan tayo. Amok ti makagapo. No apay akas jay tinam. Anya ko matatang. Saan pa yapanawan tap no mamuam? Basta tigay ko lang nga mamuam. Napukawan ti panagayat ko kankuana. Tatang, Iso atap no saan met ngag sakit tinakam ko kan ka. Saan ka mapanijayan na? Agawit kakit di dito eh. Kaya iso pa tangdan mo iti may sangal daw. Tap no saan ta marigata. Napanan ni Ismael. Amok. Di na may concentrate agad al gapo iti inaramid ti inana. Kaya ti imbagakan ko na. Ngem sapay ko ma. Pamawatan ng mata. Sino nga tatay ita? Oh. Sige. Ilungkat mo lang na itarwaran. Tata, naimbaga-bigat mo. Nakarubot ka din ni Ismael? Sigamat gayam, Karen. Rimuaro na, itay-pay. Anya? Napanan? Wen, apay sana nagpakadakan ka? Saan mat? Sige nga ro, tata. Mapanak pa'y. Sige, Karen. May samat na itabalasan. Bigbigat. Noon niya nga tamanan natin ibaganak ni Ismael. Agar mo sarakit din. Kalpasan na. Agtrabaho ako. O Anya, makikuyog ni Ismael, Karen. Imo na kanan, papa. Bayam nga rodan. Ingkalanan dagiti gamit mo. Tamapan tayo matan. Sige, papa. Alaak lang ang dagiti libro. Oh. Apay, Andrea. Kit-kita anak matlata na kasta. Kaano ka manan nga agawin? Ay, jakam mo. Ngamjay ko nat. Sikan ti makamo iti swimming pool tayo. Tapno maasikasok mataos to ti trabaho. Sige, no isa ti ko na. Aguray ka man. O paya kasta ti jar mo. Bigbigat kasta ka. Apay, di nak maawatan? Ala, Huston. Di ka nagungat. Maawatan ka warin. Gapo iti trabaho. Matlagayam. Sa ita, kaslawan raragsaka mamang parparubwat ka na kami iti anak ta. Huston, di ka nagungat. Huwag gayam. Madamag ko man, Andrea. Agpaiso ka diti imbagam ka ni Karen. Akayat mo pa ya maadanta iti anak. Ha? Agpaiso ka di. Wan. Aglunak. Agpaiso day tanging bagak. Ngam, saan mo na panunutan day dyan? Pasensya kan. Awanan iti panunot ko ray tabanag. Sana bale. Tadamat ni Karen. Isulangan ti pangituunan tayo ti atensyon ta. Mabalin, Andrea.
Alvin, sakbay amapan ka anak ko. Ada na patid nga ibagakan ka. Anya day tananan. Masya na ko na itigayim mo ani Ismael. Iso makaamu ka kumakunkuanan, ha? Di mo itulok nga ginom iti ara. Wananan. Talaga akas tamo ti ararami deket. Nasayaat nga ron no kasta. Ala, mapan ka nga rudan. Taagrubuhatak matan. Mapanakon, ijaayan damari Andrea. Sa anak ang naraksak. Gaputan nagsubliad akos ni Warren ijay syudad. Sigurado. Mabayag tumanan. Santo ang kawig. Ay angay nga ron. Talaga kasta. Gaputan damat nga ron trabaho na. Ano sa klaen ang akasarsarita ni Blue Leia. Ala, mangan kan Blue Leia. At iti ka nung abukal ti mais. Awan nga minti na anak asabong. Good morning. Naimbangag sapam, Andrea. Ne, sikamot kayo, Melchor. At ibagam? Ada na aramid na kulungan day ta aparo ti jay guardhouse. Apay no, ijay langan. Uwan kaya man niya. Jack matin na ibagakin ni Warren itay. Napimpinta si Jay. Ta makita amin nang iti umayag swimming day ta aparo. Sigurado. Dakkel ti may tulong na. Tapno adu pa iti umayag swimming. Wala. Baka nagpay nga rod sa tanto ipan ijay. Sa dinuti ayan mo, Ismael. Awan pa'y magklase, mitikas din nga oras, Nalipat akong tinagpakadagan ka. Ayan mo nga rod ita. Kaya't kakasarita. Wah, adak dito boarding house ni. Anya? Nagdiretso kan dita? Uwan ka rin. Umay ka. Sambutam ti umuna klasem. May sa oras laangan. Masaduta ka sumrag ita. Ha? Iti anyaga po. Amumot siguro. Ang saaran nga iso ti panunutan. Asikas kumpit ti panagadal mo. Amok. Nadagsan ti parikot yung iti amam. Ngam di mo kumawat iraman ti panagadal mo. Para iti masakbayan dayta. Karen, Isa pang nga asim. No di mo masambot yung muna klasem. Ti sumarunon. sige. Kita, no makaumayas into madamdaman. No di mo nga rod kahit ti sumrak. Di agpasyar talaangan. Tabarang lumag antiriknam. Barang mapukaw dahil aparikot mo. Kayat mo? Ismael, sa dinutiayan mo. Ada ka kadidita boarding house? Si Kagayam Alvin. Wen, adak dito eh. Kalkal pasti umuna subject. Apay nga di kasi mret. Awan ganas ko. Masaduta kon. Kapoy iti mapaspasamang iti pamilyami. Daytan ti kong kunakkat. Yung pangasim ko ma Ismael. Di mo iraman ti panagadal mo. Asinumot ngamin ti makanos no kastoylatan ti mapaspasama. Maawatan ka. Yung di mo ko mairaman ti panagadal mo. Na para iti masakbayan dayta. Sige. Sumurag ak intundigan. Yung pangasim ko nga. Di mo ibagbaga ka ni tatang. Wan, ikarik dayta. O sige, urayin ka nga rod din tong bigat. Asino na ta dayta? Yung baglakid din tadyak pa nakaturang. Ang mga natagsing-singir iti bilmi. Ismael! Karen? May ka? Kasanumat ngamin. Tineksak ni Alvin. Kat kuna na adi kalata ka no sumrak. Sige, umunag ka. Agsarita ka.
Pasensya ka na. Sana bale. Sana kung ngaglangan itong bigat. Sigurado ka? Wen, nakababain mat kada kayo ka ni Alvin. Amangan no, agsakit tinakong mo kanya. Gapo iti kasto ninaramid ko. Saan? Mabainak lang kami na talaga kan ka. Sika ka talaga. Ay, nagmayat gayam ti view dito'y boarding house show, Ismael. Aday yung magpaiso iti kalsada. Ngam, presko ti angin. Dahil dati pagsayatan na dito eh. Ang ti parikot. Medyo aday ti pagnahan. Karkaro no pa nagtutudo. Day talaang, ah? Sige, agmerinda ta. Itulog ka inton madamdam ay paradaan. Wano ay boarding house yo. Ijay laangan paradaan. Taagawid aki jayan tayo. Nakakaasimot ngamin ni mama no agmay maysa. Sige, itulog ka itong araw. Kunapon ka. Napimpintas dito ay apakaikabilan na ita aparo. Wan nga rod, nagadudagiti tao ako mikita dito ay. Kaya't inton madamdama, asit gandan ton na ito aparo. Ala, ingkapay nga rod ag merienda, Melchor. Tabantayak pa'y ni Bluleya. Nintuli dyan ti kadwak inton madamdama. Sige, panawan ka pa nga ron dito Andre. Ni Melchor, sa dinutayan na, Mari Andrea. Apay, di mo makita? Ada ija ayan ti guard house. Iti apay ti kulungan di parot ko. Ay, amom. Mas asyanak kan ko na. Apay anay bagam ti kasta. Gapo iti mapaspasamak iti pamilyada, ah. Talaga asaan dansan nagsimnublan ka ni Josie. Kasta? Ay, agpada kami nga rod ah. Apay, ano ibagam ti kasta? Ngamin, dakkel tinagbaliwan ti asawa. Napatpatagan ti trabaho na. Ngamsyak nga asawa na. Awanin ti panawan na kanyak. Ha? Apay, anak ko nam ti kasta, Mare. Sagpaminsan lang arudan nga agawid. Agsubli at akos. Kaslawan nararagsakan na ang makilanglangan kanyak. Iso ako na. Nasaysaya at lakuman asaan mi nga impapaaramid dito as swimming pool. Tanagsubli ak lakuman ijay abroad. Anya? Taapay mat. Imbes kit di amaragsakan ka kuma. Hanggang apay ngay akasta kamutan, Mare. Wan, makaparagsak nagpay sa tikasta, Mare. Ngam amom, ad-ada masaksakitan kan umapapalak no kasta ti makikita. Anya? Ngamin, ad-ada amin asa nga pamilya. Ultimo katugangan da, wano manugang da kat kadwada. Ngam siya, mismo nga asawak. Awan pa yan ti panawan na kanya. Unay kalakit din ay Mare. Apay, idisak ba yan nagasawa kayo? Imposible mat adi nakaimpasyar. Uray namin sadla kuma. Imbag tempalagip mo dayta. Amok nga amom. Noan niya tinagbalin a sitwasyon mi idi kiniwaren. Uray no dagiti dadakkel mi lang ang tinagtutulag para iti panagkalay sami. Ay ayatak ti asawak. Nga mas daawak. Talagbalbaliw matal na. Di ka ngamin agpanunot iti madimare. Amumat. Adda trabaho na iti syudad. Uwan, maawatak dayta. No kasta kumamot a day off na. Agawid. Tapno, adamat panawon na kada kami iti anak na. Kumare. Ni, sumitngatan. Agpakada akon. Ha? Apay, numaturo ka lang dito, Lydia. Ha? Ay, ipasensya kan ngam ada nga mintarakan ko. So nga, anong saklaangan ti agawid. Sana bale, masapa akmanan nga umay inton bigan.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasigmatan ka pa higit din, Karen. Sikan tumot ngamin. No, apay lang ay may ka-EG boarding house mi. Si kamot, pagdandanagon na. Saan mat ah? Basta intun bigat, sumarat kan ha. Kitaan to. Agawin, sige. No di ka sumarat, mapanak manan ija boarding house yo. Ijayak ngagmalmalam. Uray jak matan sumarat. Anya? Oh, apay nagkatawa ka. Sige man langan. Sumrag kak inton bigat. Ni, dandanin map na tilugan. Mapan kakit din. Tagawid ak matan. O sige. I-text kan tulangan intun bigat. Napakan kan kiparot ko. Ay naku naknuadan ni Karen. Yung awan pa'y matlagayam, kat ni. Rabiin. Ay, una yun ti anak ko tapag dandan akin nakakanayon. Ay, nasaya at tatan. Apay anarabian ka si Mang Pat. Pasensya ka rin, mama, ha? Ada ngamin insambot ko ngayon naramid di pagkadalan mi. Iso ang narabianak. Sigurado ka? Wan, mama. Ay na anak ko. Amok amarigatan ka iti panagadan mo no kastak aminalam nga agawid ka. Iso aji ko nak. Ura agawid kan iti ayam ni papam. Mama? Ibagbagaklaan ti pagsaya atam. No, kayat mo. Kabailakmat, mama. Kanjak kayat nagmaymaysa kayo dito eh. Ala, naday tati kayat mo. Sige. Ang kangarot ag sukatan. Tagid asarakon, apaman ang makasukat ka. Aday bagakan ka, Alvin. Kahit sapay ko ma. Tadi ka ungat, ha? Anya dayta? Imay ni Karen iti aldaw. Anya? Di, kahit no asawan. Saan na nag-eskwela ni Karen? Itilaan ka no may sa subject na. Ay, daytanti ko na, Ismael. Amo kon ti makagapo. No apay nga imay dito ni Karen. Alvin, Isu nga oray no dadadagsan na parikot yun. Di mo ko mairaman ti panagadal mo. Oh, kitaan. Pati ni Karen. Mairamramanan. kasanungot namin. Nagrigat lang araw dun ti adda pa nagdiyan. Kas day pa lang ti mapaspasamak iti pamilya mi. Tiket di aramidan. Ikamang mo kini Apo Diyos. Idawat mo. Asapay ko matag kinawatan tumatlang dagiti dadakkel mo. Awanan bro. Kas ladya kon patya na mapasamak pa'y dayta. Gapiti kas diyang inaramid ni nanang. Ngay sumut ti pagsaksakit ang tinakam ni tatang. Di ka mapukawan itinamnama. Adak ditan. Kas ladya kiniddaw ko ka ni tatang. Timbagak ajak kumagawid intong Sabado jayan tayo. Tamapanak ijayan ni nanang. Tainak ko makasarita. Hangam, Ngaman niya. saan ngay manugot ni tatang? Medyo makapungtot pa eh. Kanimbaga na alipatak ka na ni nanang. Kasta timbaga na? Ala, sana na dati pagsaritaan ta bro. Masakit anak lang. Basta dyan ko na ka. Pasensyakan, doy may ni Karen. Gapoy tinaramid ko di kalman. Da kayo tiyakim balay. Ket, jak pa yung pakpakamukin ka dito eh. Maawatan ka, Ismael. Si Kamet. Apay, anyat pagkungkunam kanyak. Istrikto. Tapnoan mom, imbilang kan akabsat. Nakaturugan ni Karen. Nabanog iti panagbiyahin. Ipilit namot nga minti agawid amin na lang. Nairuwamak matin nga uray agmay may saak ito eh. Sana bali, tadamot na Melchor kan Lydia akad kaduhak.
Ni Warren tumawawag. Agyaman, nalagip na tasawag. Hello, Warren. Agyaman na tayo mawag ka. Kumusta? At nakadimot lang na itulong diyang paramit tayo rin swimming pool, Andrea? Dakkal, Warren. Nagadun ti umay ag swimming. Masaya at nga ron no kasta. Kaya kumusta amat ni Melchor? Kararami din namat na ti trabaho na. Juan. Awan ti may bagakan ko na gaputan nagagat. Ay, ganyam. Impaminti parot iti ayan ti guardhouse. Ibaga ma, tabantayan na husto. Ang mga no adamang takaw iti dadya aparo. Awan, di ka madanagan. Ahon ganyam. Aday nalak amay sa janitor. Tapno adda kadwa da Melchor kan ti anak na nga aglinis iti swimming pool. May salaang tinalak. Tamakatulong mo ti anak na nga aglinis no kas na Sabado kan Domingo. Tawan ti klase na. Kan adamat ni Marilydia. Sige. Makamukan no anya ti pamayam dita. Todo siya. Talaga jakon masango dita. Tamakumikumak iti trabaho. Agawid ka kumamat oray sag paminsan laang. No saan na ka makawid? Uray si kanton ti agpasyariya pagnanay ta. Nang runa, katadamat may sa negosyok dito syudad. Ha? Adda negosyom dita syudad? Anya ang negosyo? May sapay numan. Hinlako kanyak ti barkada at ngakin kukwa. Ta agabrod na kanon. Katdakalmat ti maganan siyak ditoy, Andrea. So di na ko na namnamaan nga gawid kita. Ta damat na nas asikaswak ditoy. Ala, anya ang ingarot. Di ka madanakan. Siyak ti makaamon nito. Pangan ka iti husto nga, Blue Leia. Ta sigurado, ado manen ti umay mang picture kan ka inton madamdama. Oh, at ti bukal ti mais. Ay na, talaga ang mabisin. Nagmayat ti panangan na. Hello, Blue Leia. Hello! Ay na, talaga ang nagragsak kasarsarita day ti aparot. May mayat kumapay na da baby. Ta iso ti isurok ang makisa o iti parot. Awan mat ngamin. Andrea, apa di ka pa lamapan mangan? Ne, si Kamat Melchor. Kalkalpas ko nangan. Pamok, inton madamdama. Adumanan ti agsangpat a customer. Sigurado day ka. Adun tumanan ti mang picture kini Blue Leia. Iso ani, pakikit-kitam anay imbaga. Kita tani, saan atila ipakpakanda? Well, di kagdanag. Talaga bantayak na itaparot mo. Mana, ingkakat manganawin. Ay na, nagaduman ang titao, mare. Kasla syudad meten to'y baryo nga ayan tayo. No kasto'y kaano titao. Wan nga ron. Kasi kumakana yun, Mari. Ay, malipatan ti problema no kasto. Problema manan tinaibagam. Oh, kita ang. Adda babae anapintas, anapan ijayan ti parot. Sigurado agpa-picture dayta. Huwag kang paiso. Kita mo. Ay ayaban na ni Melchor. Kita ang taman na niya teramidan ni Melchor. Ni. Isugayam ti ayaban da amang picture kadakwada. Huwag kang paiso. Mana, umay ka man kiti. Inta pa agmerienda. Umapalak lang ang numakikita ti kakastaboy. Ala, umay kan Mara. Sigurado ka? Awan na importante nga ramidam, Karen? Awan. Iso nga agpag na pagnatakit dito'y parke. Agawit tanto yung madamdama. Sapay ko ma. Tading tuwag baliw dahil pa nang ipatag mo kanya. Kunak lang Rod. Saan to ang mapasamak dayta? Maandala ko mamit mabalit na. Oras saan ako nga agadan. Agpang panunutakla ko man. Noan niya ang negosyo ti bangunan. Angem, kastoy tumot ngamin. Saan man nakasta ti ibagbagam? O may kakit di. Ija ti papalanta.
Oh, mare, handa ko makasawa bilit. Mapanak iti ayan da. Habang ano tilakit di itadakang kanti. Narigatan. Makabas-baso lakpay kindi. Kahit mo timangan, bilit. Kahit ito, Sir, pangasyo. Di ako mapakpakan ng dayta paro. Sana basta-basta tikang kanon na dayta. Iso, pasensya kayo. Di ako mapakpakan nun. Ano kaya to, di kasari tayo lagan. Oh, pasensya ka namin ko, ha? Kunat, no, mabalin nga ito dahito, Saan, sir? Sa baling amin tikang kanon na. O sige, agpa-picture kami langan, iti abay ti parot. Uwan, sir. Isot kayo tiyo. Munto nga rin ta kamera yun, sir. Tapicturan kayo. Pari Melchor, nakaragragsak kita dito yan niya. Nagado, ti umay agpapapicture, iti ayan ni Blonea. Uwan nga rin. Sapay, agkakatawa na ng mga dangag sa utiparo. Maragragsakan da ngamin. Kan uray sika. Mairamraman kamot na mapipicturan. Uwan nga rin. Diyak kumakayat, agam ipilit naman. Ano sa kun? Mayat kit di Angam kita ang mga nadamanan ma-inlove kan ka. Tapukan ni Blonea. Sumardeng ka man, Marilia. Ito ang dagiti sumungsungan na. Oh, nagdadangkaw kan. Nagpipinta sa babangasan ay. Uwan nga Rod, sigurado. Umay daag pa picture dito ayan ni Blonea. Ayun, nakibag pagkayo ang makasaw aparo. Ha? Mari, sikalagan ti makamukat ako at mapanak man pa hindi sila. Napahanan ni Pari Melchor. Hello, sister. Ayan, de paro ako na ada makapagsao. Kwa, day taman. Tao. Ay, kita man mo talaga makapagsao. Kasaritak man. Sige, kasarita yun lang. Angam di pakpakanan Da kaming tunti makaamo amang pakan. Saan kami na basta-basta tikan kanan dayta? Ha? Uwin, sana parikot day tama na. Sige, panawan kayo pa'y nga ron. Mapanak iti ayan ni Melchor. Panawak pa lang dagitoy. Kunak nga awagak ni Licha. Ngan matgaya man load ko. Inakagload. Tapadasak man ti agpatulong ka ni Licha. Sakbay nga ituloy ko ti pampanunutak nga ramidak. Kat na matulungan nak. Agabro daklangan na. Amok? Uray kas jay nga awanan asawa na. Amok nga dadakkel nga ornong na. Taad da balay da nga ipapaabang da ijay syudad. Awagak man nga agpaiso, barang matulungan na ni Licha. Abay ngay mawag ka, Andrea. At napatig nga ibaga. Awan mo't kit di. Kaya't ko lang nga ibaga. Nagado ti tao ita dito ayan ti swimming pool tayo. Day talaay. Wen, kat amom, ay na. Kayat datag papapicture iti ayan ni Blonea. Kunak man wad na napatig nga ibaga. Ha? Ni kat saan ka nga agungot Kasano? Kat nagano ti asa si Karsot. Awan mo't kayam napatig nga ibagam. Saan ka lakuman ngay mauawag? Mataktakak lang. Sige, bye. Warren! Warren! Una yan. Inadab ng ti cellphone na. Talagang awan ti ganas na ang makisao kanya. Maluman ka rin. Agamitan. Itulog ka lang di paradaan. Amangan na marabyan ka manan. Uwan nga paiso. Amangan agungat ni mama kanya. Narigatan. Amo ka din tapapakan naman ti relasyon ta. Saan pay? Tadi mo mat ngamin kahit nga ibagak. Apay, kahit mo tayo bagakon? Ay, sana. Pangasim. Di mo aramidan dahi ta ka rin. Mabahinak. Kun saan pa yung asigurado? No, data talaga ti agkatuluyan. Unay kamatan. Apay, awan pa nagtalat mo kanya, ha? Hindi ka gunta. Pasensya kan. Kun kunak lang dahi jay.
Sorry. Kundi sorry ka pa dita. Gusto nga Roden. Hindi ka nagungat. Tirumpin ko ma. Kat agragsak ka. Kaslay tay. Ngamita na kami suot kan. Sigamat kami. Tila ipagbagam. Ala, umay ka nga Rodan. Itulod na ko ni Dya paradaan. Agawid tan. Kumusta? Anya ngay mo timbagbaga na gajay bakla. Si Kaa. Idi nakitam Dya bakla, pinanawan nakmatan. Diyak ngamin kayat ni makisang o kadakwada. Ang no babalasang, kayat mo. Ay, kutuan mo ta. Ne, mabitlaan, ada umawawag. Limit bakit mo, Melchor? Isa ko umawawag. Ano? Sumbatan mo. Padagat man mo niya ti pagsaritaan nyo. Sige. Hello, Mare. Kumusta kan? Imbag man, tanalagip mo timawag. Itaman pay. Juan, akat? Ayan mo ita, Mare? Ada kita dito ayan da Mari Andrea. May sak akatulong da. Aglutluto ak ditoy. Agpatulong ako makan ka. Katsapay ko mata matulungan na. Oh, anya da ito Mare. Mare, amo, adadakkel na ornong mo. Tada ipapaabang yung abalay di syudad. Isa anong mabalin, Mare? Kautangan nakman pa'y? Kakayat ko di agapro. Ay na. Ay pasensya kan ha, Mare. Amumot. Agad adalan ni Alvin iti kolehyo. Iso nga eksakto lang matim alala mi iti abang apagadal na. Di ka naglibak, Mare. Amo, adadakkel na ornong mo. Sana ba, ne? Mabayadat mat lang, basta maka-abroda. Isa pang maasin ti pabuludan na kuma. Maawatan ka. Ang pasensya ka lakuman. Talaga nga awan maipautang ko. Unay kamantan. Diyan ko nakngarudan. Eksakto nga usaran ni Alvin ti maururnong ni iti abang. Iso nga ron nga adaak dito ayan da Mari Andrea. Ada dito'y nilakay mo. Dito'y matlang agtrabaho. Anya? Wan, Mare. Ada ita dito ayan ko, nilakay mo. So ano kayat mo? Umay kakit di ditoy. Agsinublan kayo kit din, kanilakay mo. Dak kayat. Ne, apay ngay makapungtot kamot tan, Mare. At dagayam dita day talalaki. Mayat ah? Siguro. Mayat tilangan-langan nyo dita ato ah. Ne, aguray ka man, Mare. Apay nga ya kastamot tan ti taray ti saong. Anya ti kayat Siguro. mo. Iso akas di akanayan nga masipnutan nga agawin. Idi ko na nang agsapsapon iti trabaho na. Tagayam, sika ti paspasyaran na niya. Ay unay kamutan, Mari Josie. Uray siyak agayam mo, pagsuspet saam. Awan gonggonam apag patulungan. O sige, itad ko na ito'y cellphone kanila kay mo. Taagsarita kayo laungan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Oh. Anya ti bagam. Talagang awan mo dong nga asawa niya. Ito matlagayam at di mo as asikasuan. Uno iporsigit ag sapol iti trabaho. Taday tamad kayam alidya ti paspasyarab. Ha, awan mo dong nga asawa. Nagalas matan ti kasta pa nagsasaom Josie. Awan relasyon mi kin ni Lydia. Iso nga da kami ita ditoy. Tatrabahador kami. Trabahador tarupam. Ito matlagayam ananabisan tiriknakkan ka. Kadagayam kasta nga arami dya tiray ta alidya. Ay, da ka lang dito kinabkabil ka kuman kan. Awan kong kunam nga asawa. At dapay kan ka. Di ka agsao iti kasta Josie. Damo. Iso nga ultimo anak mo kat linipat mo. Takayat mo asubyan ni Warren. Melchor, gusto daytan. Umayon dito ni Andrea. Bayan na klaro, Mare. Kahit ko kasarita man, dito yung babae. Yada yung palang harap ti panagsarita yo. Umayon dito ni Andrea. Jack, kayat amang ngag na ti panagsarita yo.
Pangaasim, pare Melchor. Sino ti kasarsarita ni Melchor, Marelicia? Ko. Ti asawa na Mare, ni Mari Josie. Oh, naimbag man ta nalagip na matlaan ngay nawagan ti asawa na. Wen nga rod. Saan lataan na sayat ti linangan da. Apay ana ibagam ti kasta, Mare. Kasano, oray iti cellphone, agbimbinog ka da. Anya? Wen Mare, kan talaga adakkel tinagbaliwan ni Mari Josie. Amom, siyak ti muna nga inawagan na. Ta umutang ko makano. Ngam idi imbaga nga awan may pabulod ko kan kuana. Makaumutkit din. Anya? Ay, una yan ni Mari Josie. Kan pinagmadi nga imbaga na. Kuna nakit din nga da relasyon mi kan ni pare Melchor. Anya? Agburak nga ron ti darak itay. Ang impagpagapukla kan ni pare Melchor. Kan ti anak da. Apay akas di matan ni Josie. Apay nga tama. Nagagayam ani Warren, di pagim-imunan. Iso akas taka. Sana ka gimimon. Ibagbagak lang ti maobserbara, Josie. Taurag sinublan kayo. Awan anyaman na kanya. Naglastog kan nagsasao. Pudno mata. Tauray ko nakaurnusan tayo dito aparikot kat di mo matlaang kayat. Iso atap no malpasan ti parikot aglin ni patan. Talaga na po kaumatan ti panagayat ko kan ka. Nagayat! Awan matan panagayat ko kan ka. Napilitan aklang idi anak ikalay sa kan ka. Nagalas kang Josie. Taging ja ita. Ni pailang Warren ti ay ayat. Oh, Ito nga ipagamatan iti anak mo, tadi nakmatan awagan. Aglilin ni patayon. Nawatam? hello! Hello, Josie! Oh, hinidap ng tisan ko na. Tuwanan ba'y na babae. Talaga nagalas ti ramid na. Duapay pailang kami nga iso tinasawag. Nadadahalan ti masakbayan ni Ismael. Apay na. Di matan agsubli dito ni Melchor, Marelicia. Wen nga rod Apay nga ta. Sapay umad adon ti tao. Diyak mo't makita dita parke. Ne, apay ngay. Ay, mabit lang Mare ha. Tasapulak ni pare Melchor. Sige man nga rod, Mare. Tasyak pay lang ang tagbantay dito. Pare Melchor, apay nga daka dito'y ayan ti grotto. Amom, berbero kanda ka ni Mare Andrea. Kwa, Mare. Mabainak ka niya ka. Pare, Makababayin dagiti imbaga ti asawa ka ka. Iso nga kidawak man iti pasensya. Mabalin, Mare. saan na aday tati panunutan. Umay kakit din. Mapanta iti ayan ni Mari Andrea. Aguro uray iti guardhouse. Umad-ado nga miyan ng titao. Kasta. Wan, gusto nga umay kan, pare. Kunak mo di ka umay. Tawagan ka kuman. Impa-photocopy lang dyan nalak iti library. Apay, anya ko matibagam. Awan klase mo. Saan ka di? Buen, inpon alas 2 manan. Umay ka harod. Inta pa'y mangan. Sika manan ti aggastos. Bukan, anya ko ma. Basit lang ang mat. Basta saan nga arak, ti paggastusan ta. Apay nga arak ako na. Kaslapas pasagitan na. Saanak nga gininuman niya. Day tangarot ti kayat ko kan ka. Nasingpet ka, Ismael. Iso nga, di ka ko magbalbaliw ha. Uy, di na kumaigaman akasta. Nagaduti makakikita ka data. O ala, umay ka nga ro din. Inta maganan iti kantin. Umay ka. At agamat gaya man, Melchor,
Sa di mo tinapanam. Pasensya ka, Andrea. Nakabasbaso lakpay kit din. Apay, sa di mo man yung tinapanam. Napanak man pa'y nagpangin ni Jay Babati Grotto. Patutan na sakit tinakam ko. Anya, Kan... Mababay na kini Marilydia. Nga po itin bagbaga ni Josie. day tangarod ti pagsidaw. Agim imon gayam. Api nga rod asaan nga agawin. Oray agawid. Yak matlawatan. Anya, Kastoy lang arudan ti kinarigat ti pamilya mi. Ibabay na kami pa yun. day tatirigat na no saan adag iti masaknan ti agdesisyon. No may papan iti kakastabanan. Ha? Tay bagakan ka, Melchor. No anya ti marikrik ng ita. Isumat ti marikrik na. Wah. Panagriknak kat nalipatan na ko ni Warren. Panagriknak kat nagbalbaluan. Pasaan mat akas di iti. Kasla. Paspasagidan nak ni Andrea. Angam ala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Masakitan ta na. Well, Andrea. Wen gayam, Sabado ita. Agawid ka pati ka ni Alvin? Saan ka nun nga gawid ni Alvin? Mabati ka nun, in boarding house. Kasta ka di. Urain nak nga rod ha. Taagkuyog ta nga agawid. Sige, isuti ko na. Sana bale. May salaang ba't nga oras nga urayan na. Sige. Inak pa yung Roger Library. Inak pa yung review. Oh, Marilydia? Naturod ka matlap ta nga umawag niya. Apay, agpasensya ka. Sana bale. Jakon ituloy ti agutang. Imawaga, takayat ko nga ibaga. Kadi ka kumamot ag panunot iti madi kada kami iti asawa. Nga ta? Naturod ka mat nga agsao iti kasta ah. Unay kamatan, Mari Josie. Pangasim, tadi nakpagtungtutan. Sige, okay na ang kanyak nga oray da kayon ti agkadwa ka ni Melchor. Total, jak matla ay ayatan ni Melchor. Jak maaramid ti ipapabason mo, Josie. Tauray na tayo ti asawa. Jak maaramid ti makilalaki. Napudnoak iti nagsid na pataan mi iti asawa. No day talang ti bagam huston. Dayjay matlagayam ti ibagan. Awan ka us-us kan na. Jak la kuman sinumbatan. Nakatugaw ni Melchor. Katkit kita anak. Amo ka pang panunutan natin naramit ti asawa na. Ibaga kumati imbaga kanyak ni Josie itay. Ang saanan. Tama nga nuad adala ang ngagparikot. Kaasimat. Ay, agawid aklangan. Total, nagpakadakmutan ka ni Andrea. Ay, itikas siya pa nagsasao ni Josie. Adayon nga agsinublanda nga agasawa. Marilydia! Mare, mabit man lang. Ne, apay akin na makamnak, pare Melchon. Mare, agkidawak manin kan kay ti pasensya. Di ka agdanag. Okay lang ang kanya. Maawatan ka. Agyaman ak, Mare. Agawid ka. Wan, tani, sumip ngatan. Kat saan ka nupay nga agawid ni Alvin ita? Ado nga minti asikaswan na. Ne, huwag nga agpaiso. Sa Baduita. Apay ngayon pa lang ni Ismael. Sumip nga ito na. Ada siguro inton madamdama. Naggidanda ka no naglugan ni tayo ka ni Karen. Anya. Sige, mapanakon pare Melchor. Sige lang, Mare. Agsubliak mo tan. Hindi hayaan ti swimming pool.
Apay nga ita ka lang nga si Mang Patismayan. Sana'y ahapday kayo lang. Uwan, tatang. Nag-review akpay ngamin. Sakto nagawid. Sigurado ka? Uwan, tatang. Oy, Ismael. Di nakapagpungtutan na. Ana ibabay na kita yung kapo iti inaramid ti inam. Ha? May ninanang dito eh. Imawag. Anya timbaga na. Agsinnoblian kayon? Sana sakti kinasarita na. Ninanam Alija. Kata mo, imbaga nakit din. Nga ka no relasyon mi adwa kin ni Lydia. Anya? Iso asapay ko ma. Tasan mat nga umadayo tirik na ni Alvin kan ka. Unay mat na ninanang. Ulitak manan ti ibagakan ka, Ismael. Lipat mo, tinam. Unay mo itong pikas tayo mapaspasama kiti pamilya amin. Okay, kas din ni tatang. Awan mat yan mo kamadi nga nararamid na. Yung apa kas din ni nanang. Awan tanas ko nga yan. Nangro na. Kat imadayo mo itong tirik na ni tatang kanila na. Talaga di siguro lang nagsina. Si Batar ko. Sa anak lang ko mananay tao. Bakas tayo matlaan. Tisam kan rigat ang mapaspasaran. Ismael, ate nga ka dito eh. Sumigatan na. Ha? Agsangsanit ka? Masaksakit anak una yun, Karen. Apay, anya man ang ti problema. Nakababayin man ang tinaramid ni nanang. Ala, madungog ka. Tayo sa laysay ko tinapasanak. May salay nga pamilya timpay ita dito swimming pool. Enak mamatiti ayan ti parot. Umay ka, Melchor. Oh. Mapanta ijay ayan ni Marily dyan. Kanin tayo man ti fruit salad nga naramid na. Awan mat namin ti ado nga in may anag swimming ita. Uray, da kayo lang yun, Andrea. Kalkalpas ko mat anag merienda ita. Umay kakit din. Umay kan. Tama panta iti ayan na. Nanang! Ala, umay kan. Nanang! Tulungan ka kami! Ah. Si Nanang! Ha? Ano day jay, Melchor? Ti Ubing, Andrea, malmalmas. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang.